možeš ti sada se ostvariš kao majka? Ne, to nema smetnji. Nema smetnji? Ne, štitno nema smetnji. Ja sam mislio da to kao koči nešto. Ne. Znam da uglavnom kada ide se to kao za trudnoću, pa proverava se štitna šlez, da rad štitne. To svakako zato što su hormoni, ako nemaš štitnu, onda ti hipofiza radi cijeli sistem, znaš. Ali tu je mnogo drugih faktora za tu trudnoću da bi ti ostao trudan. Generalno, za trudnoću se radi mnogo dublje analize i mnogo veće i da kažem kompletniji neki nalazi koji imaju baš veze sa trudnoćom, znaš. Štitna je tu, da kažem, jak uticajan faktor, ali najmanje, ako ćemo gledati koliko ima toga da se povadi, da se izvadi od nalaza, to je kao neki primarni nalaz, znaš. Da. Šta misliš sad o ovim modernim pevačima? Ema Radujko i ekipa. Kakav prelaz. Kako me hvataš, znači, jesi namazan. Ne mislim ništa. Bi imala duet sa Emom Radujko? Ne. Što? Ona je sad popularna od te mlađe generacije. I treba da bude i svaka čast i pare nek se šteka sa strane i sebi kupi pare. Kao šteka i kad ta će stati. Da, kupi sebi nešto od toga, stanove neke i iskoristi pametno. Mislim, obzirom na njen menadžment da hoće, zato što ona ima ozbiljnog menadžera. Ja mislim da nju Sandra vodio menadžerka. Ako dobro mislim, onda je to super, zato što je to jedan ozbiljan lik i ona je stvarno super je ženska. A s kim bi snimila duet od ovih novih? Desingerica, Vojaž, Nući? Nući sigurno. Nući mi je fenomenalan. Mislim, od te generacije mlađe mi je on i Vojaž su super. Čula sam da su super djeca, da su, da kažem, odgojena, da su mnogo kulturni i da su super ovako klinci. Mnogo. A što se tiče muzike, to je top. Super. Da. Što se tiče Desingerice, on mi je ne znam šta bih rekla, ima svoj neki fazon, fura to. Nisam za one stvari koje radi na nastupu, ali za njegovu muziku ne mogu ništa da kažem. Mi uvijek pljujemo po nečemu što ne razumijemo. Kako ti objasnim? Znaš, ja razumijem da mi se ne sviđa. Ja ne znam, na primjer, Ema Radujko, nemam pojma, jel ona nešto pjeva? Šta ona pjeva? Peva. Okej. Nešto, okej. Ima dobar nastup, poliva se vodom i tverkuje. Eto, super. To mi se ne sviđa, na primjer. I to je ono što se meni ne sviđa. Sad, da li ona pjeva ili ne pjeva, ja ne mogu da diram po nečem hljebu, znaš, Dejane. Možda je to njoj jedini način da ona zaradi taj hljeb. Da, mogu bi da razumijem ovo da kažeš da na primjer, nisam pratio tvoje komentarisanje i da ne znam kako ti znaš da kažeš. Pa rekla sam 1000 puta, mislim da zna se moje neko mišljenje o tome, zna se ko pjeva, zna se ko pleše, zna se ko piše i to je to. Mislim, ako si htjela budeš plesačica, to si mogla i da, mislim, da budeš u kabareu, nemam pojma, šta kao. Reperi su mi super, djeca radi super posao, to je to što. A znaš kako neko koja gleda to, kada uzimaju nekom za primjer kao kako se ponaša na bini, nebitno da li je Desingerica ili ne znam ko, i njega ne prihvate, ali prihvate Vojaža koji je fin i kulturan, ali mu je tekst pesme svakakav. Kapiraš kao? Da. Kompletno. Ali svjestan je on toga. On je svjestan toga. Ali, znaš kao, ne prikazuješ to šta ti je u pesmi, ali pevaš o tome. Da. Dok, na primjer, neko komplet, na primjer, Desingerica koji šta ima, patika, sir na glavu i ostalo. Meni je njegova muzika... Ne, ja ovako uopšte u globalu kao... Njegova muzika je kao, ja sad furam za teretanu, kako mi ide ona? Pumpaj. Pumpaj, to mene za Elvis, nešto zeza pumpađija i to. Meni je to presmiješno, ja ne volim stvari koje on radi na bini. Znači, to pljuvanje i to. Patike i to, ali vidi, ne znam šta je s generacijom, ja ne znam šta je s tom djecom. Prihvatili su ga. Znaš, tako da, to nije moja publika, tako da mogu da kažem da je to katastrofa. Ali i ta publika će da se okrene jednog dana i da shvati i da moli Boga da će neko taj TikTok da izbriše gdje su oni na snimcima i gdje ne razumiješ, dobijaju patikom po glavi. Ali vidi, to je sve... Ja pregledala sam malo snimke i stare, znaš, prije 20, 30, 40 godina, uvijek je bilo toga. Znaš, nije to samo sad.
nego kao imamo mi trash naše generacije, imali su oni trash svoje generacije. Pa šta? Da. Generalno, mislim, samo ne prihvatam neke stvari, ne možeš ti da kažeš da si moja kolegica, nisi moja kolegica. Znaš, ona može sad da kaže, pa dobro, možda bi ona je bila pravo, mi nismo kolegice. Ne, djevojko, nismo kolegice, zato što ne pjevaš, zjevaš na playback, poštujem ljude koji si dovela, to je ogroman broj ljudi. Zašto su oni došli i oni samo znaju, razumiješ, ali ja poštujem to. Poštujem samo to što dovodiš te budale, kapiraš, i da znam ko mi neće doći. A što se tiče neke stvari nisam za. I ti znaš da sam ja rekla svoje mišljenje, gledao si to i to je jednostavno tako i ne mislim to samo ja, misle i drugi, samo neće da kažu, neki ne smiju, neki su u istom timu, pa ne smiju, neki neće da uvrijede, neki se nadaju duetu. Tako je. Tako je. Pazi, imaš jaku karijeru i imaš toliko hitova i radila si. Zašto si ušla u reality? Je li ti to bilo kao odskočna daska da ti bude za marketing? Jo, katastrofa. To sam Miluni neki dan objašnjavala. Ja sam ušla na osnovu Keca i gledala sam taj Kec i bukvalno sam se sa svojim Lazićem, sa Saletom svađala za daljinski u dnevnom boravku kod njega. Gledala sam tu priču, ja sam bila, plakala sam, razumiješ me, i ja sam u stvari poslije toga vidjela Teodoru i Lunu i ja sam poželjela da uđem unutra. A što si plakala? Plakala sam, to je meni bilo sve strašno. Ta trojka, znaš kad je bila. Koga si žalila? Kija, Luna ili Sloba? Ja sam njih obje žalila. A što nisi Slobu žalila? Ma, šta da ga žalim? Pa šta znam, eto tako da ti dođe. Pa nije. Radi reda. Nisam ga žalila, on je to sve super odigrao, on je moj drugar, ja njega poštujem i sve to, ali on je odigrao dobar reality, on je vidio kako stvari stoji, da ga tu nema nigdje. On se nije odlučio ni za ženu, ni za ljubav, on je se odlučio za karijeru. Za karijeru, da, i to je to. Ne bih mislim, te stvari, sad nemamo ni komentarsat, oni su svi ostvareni ljudi, imaju djecu, imaju super karijere i svaka čast. Da. Ali u to vrijeme meni to bilo naš katastrofa. Onda kad su izašli, ja sam vidjela da su oni mega, a ja tad imala mega hit Mjesečar i Ruzmarin. I mog menadžera svi zvali da pjevam, ali ja sam htjela da pobjegnem iz realnosti, jer ja sam pobjegla od realeta i ja sam pobjegla od veze svoje. Ja sam imala vezu i ja sam pobjegla od svoje veze. Dobro si pobjegla. Da. Kakva sam budala. Majko Božja. Sad, s ove tačke gledaš, je li ti reality više doneo ili oduzeo? Pola. Pola. Zato što sam ja doživjela bojkot kad sam izašla. Ja nisam pjevala. Ja sam izašla 1. februara. Tako je, 6 mjeseci sam bila unutra, zvali su me nazad, mama je uzela telefon i rekla ona se ne vraća, klap. Stvarno? Da. Mama je presekla? Mama je presekla, rekla... A što, ili se nije svidjelo učešće? Nije to, nego sam ja izašla sa inzulinskom rezistencijom, šećer 17. Ja me razumiješ? Da. Ja sam bila predšećeraš. Oni meni... Bio je problem oko lijekova, nisam ih dobila terapiju, ništa nisam ispoštovana, mama je tu poludjela, oni su mene htjeli nazad da idem do finala, mama je rekla ne može, klapi, doviđenja. Razumiješ? I to je bilo to. Jesi imala problem oko toga? Nisu, stvarno, ja mislim da sam ja jedna od onih koji su bile isplaćene full. Ja čak mogu s ove tačke gledišta kažem da sam manje ja njih ispoštovala nego oni meni. Oni nisu došli na jednu emisiju. Mani na njima interesovalo.